Paprike su jedna od najomiljenijih biljaka u bašti, ali često se desi da uprkos trudu ne rode kako očekujemo. Razumjeti zašto paprika nema plodova ključno je za dobar rod i uspješnu sezonu. U nastavku ću reći 5 najvažnijih razloga zbog kojih paprika slabo ili uopšte ne rađa, uz praktične savjete kako ih lako izbjeći. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prvi i jedan od najčešćih razloga su visoke temperature i stres tokom cvjetanja. Paprika je osjetljiva na vrućinu, posebno kada cvjeta i formira plodove. Kad temperatura premaši 30 stepeni Celzija, već tada biljka ulazi u fazu stresa, a cvjetovi često otpadaju prije nego što se plodovi razviju. A da ne spominjem 37 ili više koliko je redovno bilo u proteklom periodu. Da bi se to spriječilo, dobro je tokom najtoplijeg dijela dana osigurati sjenku, bilo pomoću mreža za zasjenjivanje ili prirodnih zaklona. Također, redovno zalijevanje, bilo ono ujutro ili navečer, pomaže biljci da se oporavi od suše i temperature, čime se povećava šansa za dobar rod. Drugi razlog zbog kojeg paprika može ostati bez plodova jeste loša drenaža i zasićenost zemljišta vlagom. Ako je zemlja previše natopljena vodom, a tlo nema dobru drenažu, korijen paprike može doći do faze truleži. Oštećen korijen ne može da upija hranjive materije i vodu kako treba, što rezultira slabim rastom i izostankom plodova. Da bi se ovo izbjeglo, važno je da zemlja bude lagano vlažna, ali ne i stalno natopljena. Poboljšanje strukture tla dodavanjem pijeska ili komposta može pomoći da voda lakše otiče i korijen ostane zdrav. Treći razlog je neravnoteža hranjivih materija u zemljištu. Paprika za rast plodova treba pravi balans minerala, posebno kalija i fosfora. Često se dogodi da u zemljištu ima previše azota, što stimuliše bujan rast listova i stabljike, ali ne i cvjetanje i formiranje plodova. Zato je važno koristiti đubriva bogata kalijom i fosforom, bilo da su prirodna ili mineralna, kako bi biljka dobila sve što joj treba za plodonosan razvoj. Četvrti razlog koji se veže na treći je možda i najvažniji razlog, a to je upravo nedostatak kalija u zemljištu. Kalij je mineral koji je ključan za razvoj velikih zdravih plodova paprike. Njegov nedostatak uzrokuje male i loše plodove ili čak potpuni izostanak plodovnosti. Da bi biljka dobila dovoljno kalija, korisno je primijeniti prirodna gnojiva bogata ovim mineralom. Također, redovno dopunjavanje tla kalijem održava biljku snažnom i plodnom. Peti razlog koji se često zanemaruje je kiselo zemljišta i neprikladan pH nivo. Paprika najbolje uspijeva u zemljištu sa pH vrijednosti između 6,0 i 6,8, i ako je tlo previše kiselo ili alkalno, biljka ne može pravilno da usvaja hranjive materije, što se odmah odražava na kvalitet i količinu plodova. Rješenje je testiranje pH vrijednosti tla i prilagođavanje. Na kiselom tlu se može pomoći dodavanjem krečnjaka ili male količine pepela, dok na alkalnim zemljištima se koristi treset ili kompost da se pH vrijednost spusti. Zaključno, paprika može da rodi najbolje plodove samo ako je zemlja pravilno pripremljena, ako je biljka zaštićena od prevelikih vrućina i ako dobiva pravu količinu vode i hranjivih materija. Balans ovih faktora je ključ za bogat i kvalitetan rod. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!